أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli mga jamaah berhormat, magsarang sukul kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taud-taud pagsarang sukul. Sin yerikato in sa laggo rejeki sin Allah subhanahu wa ta'ala babaw sin dunya. Insya laggo rejeki sin Allah subhanahu wa ta'ala babaw sin dunya. Bukun alta, bukun kaanakan, bukun kawasah, bukun luparagbus. Sa adapun insya laggo rejeki sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in agama yag agamahan nato amun in agama Islam. Dahil nga sabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk din ha mga kalabihan atawa kan hambuok amuin patutihinangon sin tiap-tiap muslim beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala, nangangako insya nagmamabuga pa Allah, nagtatawakkal pa Allah, naghangad hulat pa Allah. Wairun duwaing bat malengkan amuin pagtawangon law niya dua. In Abu Hurairah radhiyallahu an, aung kaptangan niya wasihat niya kato, sa lingkat-lingkat wasihat. Wasihatan niya kita silima perkala. Apabila tanangin ang ilima perkala, haramun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ilima perkala. Baita sin Abu Hurairah radhiyallahu an, long niya, qala man ruzika khamsan lam yahrum khamsan. Man ruzika khamsan lam yuhram khamsan. Hisiyo-siyo in kianog harakaan kialit jikian sin Allah subhanahu wa ta'ala lima perkala. Apabila in manusia kialit jikian sa sin Allah ta'ala sin lima perkala, lam yuhram khamsan, di haramun kana sin Allah subhanahu wa ta'ala in lima perkala. Pilayat tu lima. Ampa dia kairai sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hambuk ni ilima ini. Muna siabut niya long niya, man ruzika syukru lam yuhrami ziyadah. Isiyo-siyo lang na din ha mga manusia. Kaya anugharaan siya pagsarang sukul pa Allah. Sebab yung pagsarang sukul ini, bukun ini amu intahan-nahan kabayaan tabukun. Apabila in manusia nagsarang sukul pa Allah, bukun niya den hagin hawabaran niya. Sabang in manusia nagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, in yaon taufik kana sin Allah, in yaon rijiki kana sin Allah. Apabila kau nakapagsarang sukul, inyaon rijiki kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanglong niya intauyan, kianug haraan siya, kilid jikian siya sin lima perkala. Haramun, kiarid jikian siya sin pagsarang sukul. Haramun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala inambuk perkala. Apabila
in manusia nagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, haramun kaniya in hambuk perkala. Unuyat to. Haramun kaniya indi kaganapan in karayawan niya. Haramun kaniya indi kaganapan kaniya in karayawan niya. Hisiyo-siyo alhasil hisiyo-siyo in kiyaridjikian sin Allah subhanahu wa ta'ala pagsarang sukul. Halalun kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in uno. In pagtawagon az-ziyadah, amuna in pagganap. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Amin yato dalil niya. Bang kamu yan long niya nagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sin mga ni'mat bius kaniyo. Nakakaon kau halam sinang kaadlaw yaon nakaminsan nakamung kau alhamdulillah. Nakausaha kau ang kaadlaw yaon timpus adlaw. Nakausaha kau hanggatus pilak, duanggatus pilak namung kau alhamdulillah. Magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imbay tak kato sin Tuhan na Rabbul Alamin, uno-uno impagsarang sukulan mo yan, wayroon pagkalu-kalu. Wayroon pagduarwa. Guni-guni mo sadya in nagduarwa. Sa arapon, in kamattanan sin kahalan, wayroon. Apabila kau nagsarang sukul pa Tuhan tuntuma. Ganapan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang uno impagsarang sukulan mo yan. Kaya rin kau hambuk anak, alhamdulillah. Ganapan pa yan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno in pagsarang sukulan tapa Allah, ganapan niya unkato sin Allah. Sa may taim manusia, maunit magpakawak ganap. Sabab kulang inyakin niya halam sin jantung niya. Halam sin jantung niya, halam sin iwan sin hapikilan niya. Minsan ako magsarang sukul, wayroon da biya magjato. Sabang in manusia, matan siya bariman pa Allah, nangangahagad siya pa Allah, sampurna impag-iman niya. Biyayta sin Quran, saroon doon magkahagad siya. Pagka biyayta nakako sin Quran. Bang kita magsarang sukul patuhan ganapan kato, gawot in pangatayan ko, apabila ko magsarang sukul ang mukparkala, ini tartanto ganapan kako. Amon niya timpanagnaan. Law sin Abu Hurairah, isiyo-siyo in kiyaridjiki an sin pagsarang sukul, di haramun ka na sin Allah Ta'ala in ganapan kaniya in pagsarang sukulan niya yun. Hikarwa, waman ruziqa as-sabru lam yahrum ath-thawab. Hisiyo-siyo isab, in kiyaridjiki an sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin pagsabar, kaya nugaraan ko sin Allah Ta'ala pagsabar. Sabi in tao, bukun sa ulan na nakasabar siya, ba't inyaon din hagin hawabaran niya bukun? Sa bangkaw nakasabar inyan, kahandak sintuhan kayo mo. Bukun yan pagbaya sin ginhawabaran mo bukun. Sa inyan, hawak to kau nakapagsabar kau, di matong, diatungan ko ara malah adlaw yaon. Sa roon doon nagsabar kau, in pagsabar mo yan, tumtuma. Inyan, kaya handak sintuhan kayo mo, dahil nga pagbaya sintuhan nakapagsabar kau, rijiki kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na apabila in manusia yan, kaya rijjikian siya pagsabar sin Allah subhanahu wa ta'ala, lam yahrumi thawab. Di haramun ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala, in salaksa karayawan. Di haramun ka niya. Ampan niya siyabot, in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin, sabunnal tuod, tungbasan in mga sila manusia magsasabar yan, tungbasan, in mga sila manusia magsasabar yan, sintungbas, bighairi hisab, amo in tungbas, wayroon na pagbista. Unin hati niya, in hati niya, in mga sila manusia magsasabar, hauno-uno aramala piaratong kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, di sila magmasukal. Nalugi sila hausahan nila nagsabar sila. Kaya matayan sila anak nagsabar sila. Kaya matayan sila bana nagsamar sila. Kaya matayan sila asawa nagsabar sila.
Kaya sunuhan sila bay, nagsabar sila. Kaya lawaan sila arta, nagsabar sila. Dia tungan siya panandas sakit. Doon nakasakit. Amuin makaan atau akan sakit, mapangsan, nagsabar siya. Na yung mga manusia bihat tuhantang niya, apabila yat tugaw hapangatayan niya in pagsabar niya, haadlaw akhirat dihilan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala sa lagbu na karayawan. Uning karayawan niya to? In karayawan amo ni pagtawagon bi ghairi hisab. Amo na in mga manusia bihat tuhantang nila, apabila sila pasurun na sinallahu subhanahu wa ta'ala palam sinsulga iban sinarka. Hawak tuman in mga sila manusia yaon bistahun na sinallahu subhanahu wa ta'ala in katan sing kakahinang nila. In mga manusia darundaran in pagsabar nila, di na bistahun kanila in katan sing kakahinang nila di na. Sa saruon doon, manigub-tiguban sila, pasurun sila sinallahu subhanahu wa ta'ala palam sinsulga. Isiyat to, amo na yung mga manusia, kaya nugharaan sin Allah Ta'ala kasabar. Nabukon yung pagtawag kung kasabar, amuin, suway mataw din kaya kabtang mo. Ataw akan, nagmasukal na akaw mo, nabukon. So yung pagtawag kung pagsabar, amuin panagnaan dyan, jimato, yung parkala, yaon sa roon doon, nagsabar ka magtuyo. Amuin yung pagtawag lang nasabar. Apabila in manusia, kaya nidjikian pagsabar, di haramun ka na sinallah subhanahu wa ta'ala in salaksa karayawan. Uning karayawan niya to, amo na impasurun si sinallah subhanahu wa ta'ala palam sinsulha, hawayroon na pagbista sin mga kakahinang niya. Ampay, makalukay hamano siya, adlaw akhirat, kasawab sin pagbista sin kakahinang niya. Napilara rin ha mga mano siya, amo hindi bistahon kanilang kakahinang nila. Maitong na. Ikatu, waman ruziqat tawbah, lam yuhramil qabul. Hisiyo-siyo sabi manusia, kaya rijjikian siya sinallah subhanahu wa ta'ala sin pagtawbat, di haramun ka na sinallah subhanahu wa ta'ala in pagtayma sin pagtawbat niya yaon. Di. Apabila in manusia, nakahinang siya, pardusahan sa laggo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mahuli, nagsusun siya hakakahinang niya. Ampas siya limayo. Dain ha mga kabagayan amuin tiranan, mangindarahi kanya pagkakahinang niya. In mahuli, ampas siya nagniat, sindi na tiod siya mabaya, huminang magbalik, lugay sing kabuhi niya sing kakahinang niya. Iban, nagtawbat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, upat parkala ito. Apabila niya nahinang, muna, nagsusun siya. Hikarwa, limayo siya ang mga tao, amuin mangindarahi kanya pahinang niyaon. Hikatu, nagniyat siya, sinlugay sing kabuhi niya yaon, di natuod siya, magbalik pagkakahinang niyaon. Ikaupat, nangayo siya kaampunan istighfar, tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila niya nahinang inupat parkala yan, inya rijiki ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala mo ni pagtawbat. Di haramun ka na sin Allah ta'ala yung pagtawakong kabul. Amo in panay maih sin pagtawbat niya. Ampan niya siyabot in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pag-istighfar ka mo pa Allah, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya lang niya in manay-mai sin pagtawbat sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil, in mano siya, di siya makajari umiyan. Long niya bihayan, wayron na lang nakaampunan ka ako. Di.
Sebab Allah Subhanahu wa taala namaita wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadi iban sia Tuhan amuin manay maisin pagtaubat sin ipon niya wa ya'fu 'anis sayyi'at iban sin maapun niya inipon niya hahamang kakahinang nila mangiiyaon. Isyu sila yatto amo yung mga sila manus kaya nugharaan sila sin Allah Subhanahu wa taala pagtawbat. Ini kaupat. Wa man ruziqa al-istighfar lam yuhram al-maghfirah. Isyu encourage kian sin Allah taala na kapag istighfar siya pa Allah. Nangayo siya kaampunan kamaapan pa Allah Subhanahu wa taala. Di lang niya haramun ka niing kaampunan sin Tuhan. Di. Ampan niya sabutin ayat sin Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pag istighfar kamu pa Allah, pangayo kamu kaampunan pa Allah. In pag istighfar, pagtawag siya as-satru. Hati niya pagtabon. Sin amuin, kakahinang mulanggal syara. Tabunan kay meto sin Tuhan Rabbul Alamin. Pangayo kamu lang na istighfar, astaghfirullahal azim. Nabang isiyo siya imano siya kaya nugharaan siya. Pag istighfar, di haramun ka na sin Allah Ta'ala yung pagtayma sin istighfar niya. Tartanto, ampunun ka na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pardusahan niya. Ikalima niya, wa man ruziqa du'a lam yahrumil ijabah. Isiyo siya imano siya. Kaya nugharaan siya, pagdua. So, imano siya, apabila yan nagdua. Bukon yan din haginhawabaran niya bukon. Sa inyan, din haun, kan siyo. Inyan taufik kanya sin Allah Subhanahu wa ta'ala, kugbaya. Lasa kanya sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila intao makusog siya magdua pa Allah, tumtuma. Intao yan, malasa kanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malasa kanya Allah ta'ala. Sebab maita, darun-daran siya, riridjikian sin Allah Subhanahu wa ta'ala, in ngayo dua amat matukan niya. Apa niya, siyabut. Wa man ruziqa ad-du'a lam yahrumil ijaba liqawlihi ta'ala, ud'uni astajib lakum. Parman sin Allah Subhanahu wa ta'ala, pangayo kamulong niya kako. Pangayo kamu kako. Astajib lakum. Wayroon pagkalu-kalu. Wayroon pagduarwa. Ayaw amo insumod palam sigbigi jantong ni pagkuto-kuto. Long nabihayan. Kunin doa ko ni tay maunda bahain atawakan di. Nabang imano siya nagduarwa. Sinduaan niya tay maun atawakan di. Tiranan niya di tay maun ka na induaan niya. Sabab indua din ha mga hambuok sabab hikatay ma sindua suway gawgot in pangatayan mo. Suway amo in 100% tuon. Halom sin jantong mo yaon. Dumuha ako pa Allah, tay maun sin Allah. Sa bangkaw ng indua aun pagduarwa halong sumiya pangatayan mo lang mo. Sari na ba, dumuha anadya ko. Tay maun, di tay maun. Na mahinang yaon tiranan, di tay maun kayo sin Allah Subhanahu wa ta'ala indua mo. Sa bangkaw ng indua pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Gawgot to din pangatayan mo. Bunal to din baita sin Allah apabila aku dumua akan niya. Tartanto wayron pagduarwa. Tay maun sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Indua ko yun. So manyat to in wasihat sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila imanu siya kiarid cikian sin 5 perkala. Balikan ta. Muna kiarid cikian siya sin pagsarang sukul. Di na haramun kaniya in ganapan kani in pagsarang sukulan niya. Hikarwa niya, apabila siya kianugharaan pagsabar, di haramun kana sin Allah Ta'ala in karayawan salaksa, amun in pasurun siya palam sulha, wayron pagbistasin amo in kakahinang niya. Hikatu, hisiyo-siyo, in kiaridjikian sin Allah Ta'ala pagtawbat, di haramun kana sin Allah Ta'ala in panay maisin pagtawbat niya yun. Hikaupat, hisiyo-siyo encourage sin Allah Ta'ala sin istighfar, di haramun ka na sin Allah Ta'ala
intay maun kaniya in ampunun kana sin Allah Ta'ala bang unuin piyangayuan ni istighfar. Iban in kahinapusan niya hisiyo-siyo in kerijikan sin Allah Ta'ala dua. Di haramun kana sin Allah Ta'ala in panay mai. Sin amo in doaan niya. Sa in pangasubura hindi, tuwan long niya, maluhay na ako long na nagdua. Sa long na di long na pagtay maun ka yung dua ako. Maluhay na ako long na nangin dua, sa di long na pagtay maun ka ako. Muna-muna, inhinangon sin manus ya apabila di pagtay maun ka na induaan niya, lilingon niya ana magtoy sa roon doon imbaran niya. Lilingon niya. Yung pangasubo. Aun haram hapag kaon ko? Aun haram hapag inom ko? Aun haram hapag tamong ko? Bang aun haram hamang nasabot yato tinggali. Sabab imano siya apabila siya nakakaun haram, kapatan adlaw, kapatan dum, di tay maun ka na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala doa niya. Di. Yatto imuna-muna, lilingon si tao. Panagnaan, di hikatayma. Sin doa sin manusya, hasawab sin aun haram. Hatamongon niya, iwan sin pag-inom niya, iwan sin pagkaon niya. Hikarwa niya. Di tay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala indua apabila indua amu yaon amu in manunjuki siya. Papagbugto isin pagkasilasa. Apabila in pagdua yaon mamugto isin pagkasilasa, di iya untay maun kay musin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikatu, amuin manusia apabila siya dumua, maus siya. Numian siya. Nakapila na kulong na di mo apa Tuhan, wala ada masilong niya tiyay makakuin dua ako. Hambok yaon din ha mga sabab, bang may ta di tay maun sin Allah Ta'ala yung dua asing ipon niya. Hadith kaya baita. Sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yad'u Allah bidu'ain illa istujiba lah. Wayruun law narin hambok muslim. In ngayo siapa Tuhan Rabbul Alamin. Buat malingkan law niya tay maun kanya sin Tuhan Rabbul Alamin in du'anya. Way. Kita inna maita Quran, ud'uni astajib lakum. Uwas biyaitaan na isab sin hadith. Ma min rajulin. Wayrun lang na misalhang katao. Alhasil, yaon na rin dun hibulaog. Yaon na rin dun hibar iman. Ingkatan sin Muslim, yaon na samua rin doon katan. Ma min rajulin. Wayrun nakapin. Basta siya Muslim da pa Allah. Minsan pa siya bulaog at tawakan bukun. Makalamod siya rin di. Taymaon ka niya indoan niya. Taymaon. Sa adapon, suway ta ingatun in pagtayma sin doa. Siya lasay kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paggalong na iyan kaw sin Tuhan mo, pangindoa ka mo marika ko, taymaon ko. Arakala lang na naglawag na kaw sin doa mo. Ampa kita biyaitaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In pagtayma lang na sin doa niya, imma ay yu'ajjila lahu fid dunya wa imma ay yaddakhira lahu fil akhirah wa imma ay yukaffira anhu min dhunubihi biqadri ma da'a. Tu perkala
In pagtayma sin dua asin manusia na baki isinagtu. Ayaw ko maglawag. Lang mo wala ko kita. In dua ako bang haunun. Way. Wala ko lang mo kita. Na ayaw ko maglawag. Sabab may hati yung tanaa into parkalain. Bunal, taymaon kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala in pangindua mo. Sa tungtuma into parkalain. Imma ayyu'ajjila lahu fid dunya. Ang waktu lang niya, in pagtayma ka niya sinduaan niya, taymaon ka niya sinallahu subhanahu wa ta'ala di hababaw sindun niya. Saruun doon. Ya Allah, ano garaya ka usaha? Saruun doon. Pagkadlaw sing konsum. Yan ugaran sa sinallahu subhanahu wa ta'ala usaha. Ya Allah, nalawa ka ko in alta ko biya ini. Ando, pabalikan ka ako. Dengan kahandak mo. Piyabalik kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tiyayma kay mo saruun doon. Ya Allah, ano garay ako anak? Tiyayma kay mo saruun doon. Ya Allah, papangadji ako. Tiyayma kay mo saruun doon. Hambok ginisan sin pagtayma sin doa. Ini karuan niya. Paggalong niya wala mo kita, indua amuri hababaw sin dunya. Arakala lang niya indua amo yan. Yaktunat yataka makay musin Allah subhanahu wa ta'ala daw akhirat. Ang sabi, diwa amuri, wala mo kita. Bukon sa tulak yayma. Di manjari, apabila kau beriman pa Allah, haram. Kaimu in umian, wala yayma indua ako. Haram. Di manjari. Sebab maita, masulang min ayat sin Allah, masulang min hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi kau min wala tiay makai min duamu, apabila keingatan mo na kau haram. Apabila nakatamong kau haram, keingatan mo. Sabang mayroon da di kau makajari umian lang mo wala tiay makaku in duaku. Di man jari. In mahuli. Haadlaw akhirat. Pagkaimano siya ini, mabaya ba sila ini amuin bang aunduaan nila? Mabaya ba sila ini mintay maun sa roon doon, kakitaan nila sa roon doon? Sa tumtuman yun. Haadlaw akhirat. Tumtumun na to. Apabila imano siya hisabun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, hipakita na kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala in mga duaan niya. Nasabot ini sin Yazid ibnu Ar-Ruqashi. Lang niya, apabila lang niya, mapatay na lang na imano siya katan. O sipakita lang niya kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat. Ilaggo sin karayawan sin amo in duaan niya. Dumagpak na lang na yung pagsusun niya. Dumagpak na yung pagsusun niya. Mamong na siya, Ya Allah, may tamulong na tiyay mapakako, Ya Allah, yung dua ako hadun niya. Sarang lang niya yung kataan, sindua ako, wala mo na tiyay mababaw sindun niya, di mo na lang niya tiyay makataan. Hadlaw akhirat. Tiya ka mo na lang niya kako kataan din niya hadlaw akhirat. Na. Inamo in duaan niya hadun niya, pagsusunan niya pa. Sabab mayta, sabab sintiyay maaka niya. Hawak to siya hababaw sindun niya. Nangayo siya rijiki, dilan siya rijiki. Pagkita niya bayan sing karayawan niya, bang wala tiyay ma, sinallahu ta'ala babaw sindun niya aming karayawan niya, dito dumagpaking pagsusun niya. Sabab imano siya adlaw akhirat, magsusun katan. Wayrun mano siya hindi magsusun. Ayaw in mano siya inhalam sina pinarka jahannam. Walaupun manu si alam sin sulga magsusun. Magsusun. Mayta. Sabi manu si alam sin sulga in pagsusunan niya, may bayini ingkatan sin pamumulag wala ko pa nausal katan pa aga may Islam. Mayta bayini ingkatan sin pa waktu ko ini wala ko pa ini nausal nagjikir pa Allah. Mayta bayini ingkatan sin alta ko ini wala ko pa ini nausal nagsadak ka nagjakat hakar na sin Allah. Magsusun na ko rin doon. Amoy niya na kaulam sin sula, sa magsusun pa kaw. Allahu Akbar. Nahambok din na mga pagsusunan si manusia. Long sin, Yazid ibn Ar-Ruqashi. Hambok lang na pagsusunan si manusia.
amu in duaannya tiay makan rin dihababaw sin dunya. Sebab maita, sebab kakitaannya nalongnya bang biadin illaggu sin karayawan diri hilan sin Allah Ta'ala. Singkatan duaannya amu in wala tiay mak piaragbus kana sin Allah Subhanahu wa Ta'ala din dihababaw sin dunya. Amu na inyat tu tiyata kamani adlaw akhirat katan. Nangkan ayo ko mamong wala tiay mak. Sebab bang kau imian wala tiay mak arakala di mo nakabakan yung pahala mo adlaw akhirat. Di ada kau sin sa kaula-ula imian, wayrun na pahala ko adlaw akhirat. Sebab mita imian kau wala tiay mak sin Allah sa ayat tu tiyata ka makaymo. Sebab bang yat tu dihil kay mo sin Allah, labi kaingatan sin Allah Ta'ala, bang yat tu dihil kay mo hikakangi kay mo. Angkan unin hinang kay mo sin Tuhan mo, wala yat tu tiaragbus kay mo. Sa gaman tiyaw kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin, hasupaya magdapa-dapa kau sin karyan adlaw akhirat. Ini katunya. Wa imma ay yukaffira anhu min dhunubihi biqadri ma da'a. Aw waktu isab in manusia nagdua asya bihayan di maparagbus kanya in duanya. Uno kau hati ya tubar dosa siapa Allah. Bukun di tayo mo nin doanya bukun. Hangkan na siya but ko kaina siwo da bulaw giban sin bukun. Tayo maun sin Allah Ta'ala in dua sin ipon niya. Samay tadi tayo maun kaniya. Sabab arakala, hasabab sintaod sinpardusahan niya, induaan niya, in ibadat niya pa Allah, amunya to impianupak kaniya. Amunya to inahinang tiranan, amu inahinang tiranan, kaya ampun sinpardusahan niya. Di ko nalaw niya paragbusun kayo mo, indua mo yan, sa alaw niya, ampunun ko na sadya impardusahan mo. Karena cakpat saya nin tao makusog magdua. Ayaw ko sumingod hataw di magdua ayaw. Jakpatin tao makusog magdua. Sabab bang bukon, irihil ka nila dunya, irihil ka nila adlaw akhirat. Bang diirihil ka nila adlaw akhirat, hikaampun simpardusahan nila. Masya Allah. Paano pa ka lumawag? Kan ayaw mo tinggalin dua. Ayaw ko magkahakadah mga tao manglalang simpagdua ayaw. Bukun impagdua, dahin doon sadya amuin, halaw sin sujud. Sabab bukun kita ini Arab. Bukun katan manusia maingat mag-inarab. Sabi isang bahayang yun, bang mo siya nagdua akaw rin doon, kahit na po san sin sujud mo ang pakanag tausog, na nabatalin isang bahayang mo. Na bukun kita ini, bukun kita ini kuwan, bukun kita ini Arab. In mga Arab na kaunayat to, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga sahabatul kiram ajma'in, minsan nila puspuson pila jam induaan nila. Sebab may ta-Arab sila. Nang kita kailo, di tama pangayoin kabayaan tabang kita rimingat mag-inarab. Nauno ka akin hinangunta, na dumuaan na sadya kita hawa sin sambahayang. Dumuaan na sadya kita hawa sin sambahayang. Allahu Akbar. Parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, udu'uni astajib lakum. Pangayo-ngayo kamu kako, tayo maun ko kanyoin, duaan nyo yan. Sa aw nadjarin doon siya Allah, biya na sinasabot ta. Hambuk dahin ha mga di ikatay masindua, ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim. Ayaw sadyain panginduaan niya, amuin manunjuki, pay kabugto simpag kasila atawa kasila sa atawa kani kabulak, atawa kan pahinang dusa. Biya na sin umian kau, ya Allah, lando imbong si kakuan-kuan niya om, patayan na long niya. Ya Allah, pabuno hatao. Ikuan niya om. Ya Allah, ya tulong na nag-drive motor. Kuha na matulong niya. Bang man silang na madisgrasya, amin kahinapusan na sing kabuhi niya. Inya to di tayo maun ka na sin Allah Ta'ala. So may tain dua ayat to, dua pa magbugto sin pagkasilasa, iwan dua pa amuin makabak dosa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikatu niya, amuin di tayo maun sin Allah Ta'ala, biasa nasabot takaina, amuin bang kau mangin dua abihayan, umian ko long nakapila na ako ng duayan, di tayo maun kako sintuhan. Long niya, aw yasta'jil, ataw akan nag-uus-us. Lulong si mga sahabat, ya Rasulullah, wa kayfa yasta'jil? Ya Rasulullah, long, biyarin long ni pag-us-us nila yan. Biyarin long ni pag-us-us niya yan, si magduruayan. Qala yaqulu da'awtu rabbi, famastajaba li. Akisin Rasulullah, mo na lang na manusia,
Dumua siapa Allah. Ubus na lang na dumua pa Allah. Ampas siya umiyan. Nakapilan ako lang na nagduayan. Biya wayrun takaran. Na imano siya lang na biya. Tutartan wayrun tutakaran niya. Asal lang na di dumatungkan niya lang na duaan niya. Sa indua mo, hangka bulan, 2 bulan, hangka tahun, 2 tahun, sambil abot po ang tahun. Bangunin dua mo, dua habang man siya marayaw. Tungtuma. Jumaturayan siya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Oh, bang di jumatukay mo bihaon, jumatukay mo konsum. Bang di jumatukay mo konsum, jumatukay mo hambok bulan, 2 bulan. Bang di jumatukay mo hambok bulan, 2 bulan yun, jumatukay mo 2 tahun. Sa in mahal ka, ayaw kau masumo. Sab'in tao masumo siya. Mangindua pa Allah Ta'ala, wayroon takarun sin amin duaan. Sababin Allah Ta'ala, la siyabot pasing kaiban ng kaulamaan. Habuk isablong na din ha mga sabab. Di saruon doon tay maun sin Allah Ta'ala indua sing ipon niya. Hasabab long niya sin amuin. Kabayaan na ipon niya yaon daran siya tiyatawag. Daran siya tiyatawag. Nin kita bang aun biya tao kalasahan tawihayan. Biya sin mga asawa ba na. Haw mo binaybayan kabayaan mo kiyo kontak mo sayan. Ha? Nin Allah subhanahu wa ta'ala bihat. In kabayaan niya. Daran mo siya kiyo kontak. Daran mo sadya siya tiyatawag. Ya Rab. Allahumma. In Allahumma mana niya, oh Allah. Kami ting kasuban sin Allah Ta'ala. Na di, in Allah Ta'ala di niya saroon doon tayo maun. Sabab bang niya tiyayma. Arakala konsum atau akan kunisa di na kaumian Allahumma. Kalupahan mo na siya. Hangkan nawala niya na tiyayma. Sa along na patawron ko na along na ben pagjikir niya marika ko. Ang pakutay maun kanin duaan niya. Kita ni amin. La sakatu sin Allah subhanahu wa ta'ala. La sakatu yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita niyo masumo, dumuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, pangayoon na to. Uno-unoin, kabayaan na to, bangman inyan, di siya makakuha, daing haamuin, biyutang aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya. Sambil nasabot hakitab ini amin tanbihul qafilin. In Musa lang niya iban sin Harun hawak tu sila di mu'ah pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ini bukon muslim pa muslim. Ini muslim pakuntara sin agama Islam. Indiwasin Musa bangman majul jana in Fir'aun la'natullahi alaihi man sintindog niya. Us iya aminan sintay mangod amunin Harun. Nasabot din diha kitab ini law niya qad ujiba da'watukuma fastaqima. Di ta sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya long nabiyan tiyay makna kani o Musa iban sin Harun tiyay makna kani induaan niyo yan. Tiyay makna kani. Pagpamuntol ka mo sinilang niya. Tertantulong na yung induaan niyo yung tiyay mak. Nalong sin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma long niya kana bayna ad-du'a'i wa bayna al-ijabati 40 sana. Hadalang bihat tulong na imianin Allah Ta'ala tiyay makna kaniyo, diungog na kaniyo, induaan niyo yan. Sin majul jana in Fir'aun iwan sin tindog niya, long sin Ibnu Abbas radiyallahu an. Inut long na sin pagdua alaw na iwan sin pagparagbus sin dua asin Musa, magkulang maglabi, kapatan tahun ampa di magbus indua asin Musa. Kapatan tahun, katuy ko no. Dahin hapagdua asin Musa. Tiyay makna sin Allah Ta'ala tiaragbus niya kaano suway na imiabot kaapatan tahun ampa tiaragbus sin Allah subhanahu wa ta'ala indua. Na ini ko pila tahun pa kaw nagindua. Hati sumuhon na kaw. Ayaw. Oh. Hangka tahun 2 tahun 2 tahun angpo tahun kawan tahun ay ko sumuhon. Uno-uno indua mo patutuayan. Sabab konsum ko nisa. Pajatuhon dayan kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Katumtuman na mo. Yari, mahinang tasuy-suy, ginhawabaran na mo. Nagtagna kami
di mua amuin hangad hulat maka hula mangadji bang aku wala nahirap sin tahun 2000 hangku tagtu 2013 pa nagangan-angan tud kami makatulak mangadji sa indua namo biya ini way kami nagtutat pagpangadjian way kami imian ya Allah papangadjia kami pabiya ini madrasa way sa daron-daran diwa-dua namo pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ando ipon mo ngalamma yari tiayak indua lima sarta mangayu kayo ya Allah papangadjia kami hapag pangadjian aqidah iban sin manhaj sin Rasulullah amun yan di kutub kalupahanin doayan ya Rasulullah papangadjia kami papag pangadjian amuin manhaj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in maakadnam timagna kami nagdua dengan 2013 nakatulak kami suway na 2016 na pila tahun niya to magkulang maglabi-bebe 2 tahun nakan bang aun dua ayaw ay ko to nasumo ayaw bang aun dua mo biyayon continue habang unin dua mo biyayon mura-murahan niyan tay maun kay sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ibang indua ini ubat siya ini sin pangatayan si manusia long sin Abdullah al-Intaqi radhiyallahu anhu long niya dawaul qalbi 5 asya in ubat long na sin pangatayan 5 perkala muna mujalasatus salihin malingkat ini wasihat kato pasaling kita ini kamamuhan inbarantay ini bang kita may pagkasakitan aun waktu pagkaubatan da sakit ipon, sakit baran, sakit tiyan, sakit sa inpangatayan tay ini bang siya kugda ng lummi aun waktu maunit pagkaubatan nahinduan kita sin 5 ubat sin pangatayan apabila siya amuin datungan siya sakit muna mujalasatus salihin amuna induma kau maglingkod-lingkod ha mga sila tao salih mga tao bariman daron-daran ni paglingkod-lingkod mo kanila intao makusub masub maglingkod-lingkod ha mga tao salih intao yan malano impangatayan malano sabab maita sabab bang tao salih in maramo maglingkod-lingkod wayroon in kapag bisarahan niyo bat malengkan bang bukong kabasaran sin Allah atau akan usaha halal sa bang bukong salih in maramo maglingkod-lingkod bisara lumuglama magsukna magtumboy maglimot di tuod yan amuin maunit tud makalipo as in manusia apabila magtipon-tipon hindi makapanglimot nabang kau nakapagtipon-tipon ha mga tao maglilimot pakoy inakaw sabab bang niya kaya kausan limot intay manghud mo muslim tumtuma pagtaykod mo kakausan niya rin sab kau limuton bang kau mabaya kumita biya diin kau limuton niya kita abang biya din siya manglimot hatay manghud mo pakoy ikaw magturin doon kaniya ha paglingkod-lingkod katto kau ha mga manusia magbisara kabasaran sin Allah doon kau kahalkaan sin ilmu amayaw ni suway dahon tamag lingkod-lingkod ini karuanya wa qiraatul Quran iban sin pagbasa sin Quran upat sa ini sin pangatayan wa ikhla'ul batni minal haram iban sin palayuon intian ini dengan haram upat sa sin pangatayan yan asway ko mahalli magkaon din na mga
uno-uno nakakaon amo intara haram. Wa qiyamul lail, iban long niya sin pagtindog sin qiyamul lail, doon nakatahajud atau kan uno-uno na sunnat. In uno-uno sunnat, wala kau nakatug sindong uno-uno sunnat in pagtagka ni qiyamul lail. Apabila kau nagjaga sambil yabutan lisag ambok lisag dua, nagjaga kau ampa kau si mambahayang inyat mo tahajud, bukong tahajud in sambahayang mo. In sambahayang mo qiyamul lail. So in pagtabakong tahajud, inhati sin tahajud, hati niya hibin ko in kukulangan ko. Amit tima na sin tahajud. Dabang kau nagjaga, wayrong kukulangan binin mo. Alhasil di ka makasuda pagtawang tahajud. Singkay mo qiyamul lail. Di mo makawa in pahala sin pagtawon tahajud. So ang kau nakatug nakalipat minsan da kuman 5 minit, nakatug kau yan nakalipat kau, na makabati kau yan pagtawag kang tahajud. Kau nakasambahayang. Wat tadarru 'inda as-subhi, iban sin amin magpatikupo. Mangindua apa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawak to amuin sumadlop na in may naat. Abi si mga fajar yao. Pakatikupo ko rin pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangindua ako pa Allah. Nahambukyan lang niya din ha mga amuin hikalano sin pangatayan sin ipon sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Narin na mga aturan sin pagdua. Aturan sin pagdua. Biyaitaan kita ni sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith an Malik bin Yasar radhiyallahu an anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza sa'altumullaha fas'alu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha. Mangkaulong kamulong niya mangayo-ngayo pa Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kamu mangayo-ngayo pa Allah ta'ala, pangayo-ngayo kamulong niya sin amuin padli maniyo. Na tinihitayak niyo long niya 25 niyo. Sa long niya ayo kamulong niya mangayo-ngayo long niya sin amuin nagtataykod bihanin 5 niyo. Ayo. Sa mangayo-ngayo kamulong na tiyatayak na bihanin 25 niyo. Hinduan kita bang biarinin aturan sin pag dua. Aun khilaf sin mga ulama din doon sa inrajih kabtangan sin mga kaulama anta natiniya in pag-angkat sin 5 sambil siyabot Imam Nawawi rahimahullah inyaan sunnah siyah. Apabila kau mangindua inyan sunnah. Labang mo akaron in pagdua adik kau magdua suway sadya ko halam sin sambahayang na suway ko mag-ingat mag-inarab. Napila rin na mga manusia hawak tuman diyong nilabat di man jari magdua, matawad mga manusia di na magdudua. Di na magpakarua. Pag sumambahayang tilop dito na hawa sin masjid. Ning pangasubo ka kuno sila magdua. Kuno sila magdua. Ning kita alhamdulillah yanugaraan sin Allah Subhanahu wa ta'ala kaya jikian kita amuin mangindua kita pa Allah Subhanahu wa ta'ala na darun-daranun ta ini insyaallah Subhanahu wa ta'ala kabakan ta insa laggo tungbas iban dirihilan kato sin Allah Subhanahu wa ta'ala bang bukun di habaw sin dunya yattu tiyatakamaniya ha adlaw akhirat mahuli mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa ta'ala hipusan namo na rin doon sa pila minit takuman na dumatong na in waktu iban magsarang sukol hapag abi-abi niyo maripa amuin masjid-masjid nyo ini subhanaka Allahumma bihamdik subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.